raja nami mulai tema hufasat tami dihamu di kokot do jojo nami nung ngamar natapak rajai di pogoni lah nami raja nami partiken ale to raja nami hufasat tami main tikyo dihamu aing mau pasatami na parjolo boru padang nadong boru nami nadong di hutan boru padang napir boru padang nadong di hutan aku di kempal nami boru padang bui sem boru padang ah boru padang ima oh koroh turang nami iya selanjutnya pasatamu ma parbuin napir tu padua suhut oh di hami itu tulang oh lo padua gabi kau gabi rupa mencari tada au berengal lewat sauti jadi mau petung hulu mare de boruni rajai alai hari hubigi hami na julai raja nami imajo ele nami raja nami Dua holong nunga sada holong mina holoki dua roha nunga domu di padomu Tuhani Hora dong aku gade Dong mekel dong susah Bulang behita masira Salelen di tanah Iya, itu rumah kita. Taliannya kena merah-merah. Iya, gedang-gedang lihat kamu. Iya, singgah mutus orang. Oh nama dong aku gabe Dong mekel dong susah Unang behita marsira Salelen di tanah Haholongi maaf
lanjut lanjut. Iya, jalo jalo jalo. Jalo perkusi. Songonima tuhita parhobasina asa sapil matawai tikar di pogo ni alamanon ina tu parhobas amanang ina di bay matikar di pogo ni alamanon uidu sapil marende na sida doaku gabe Iya, jalo perkusi. dongan bekel dongan susah Unang behita marsira Saleng di tanong Haholoni maan Sona makamu Aleng asundungan Ay dunga huto doho Ay dunga hupilito Ikon homarong aku ito Dongan matua Aholongi bahal Songonang makaolong iyo Aleha sudungan Ay dunga huto doho Ay dunga hupilito Ikon homarong aku ito Dongan matua Dongan matua Dongan matua Horas. Nami Manang pe om mana pungkisina. terpetu pahami ima songot turu-turu si panganon. Otik sosadia raja nami pamuati marohani rajai. Sistok kami ida dahol manang tois nahu pakai kami. Raja nami amang si matua raja padang. Odo raja nami naboi upatu pahami. Asa dapok ma song padohani hata si jol-jol tubuh. Bagot amar hal to maina de kata di robean. Horas mamat raja na mga ton. Ipas mahami na mga lean. Tuan de kelas de kemok de ke simurudurur dot de ke sahat. Sanggiat ma udur mahamu tu dolok tuturuan. Saya sahat ma akan ni parcita, sahat ma akan ni jalangan. Marhite ulatta sidareon. Saya mak mok ma raja ni mau buru nami lau mangaton. Molo tung songono pena boy hupasatami. Asa dapat masongon pandok ni tua-tua. Bagot namar hal to ma uduk na turobeon. Horas mahami hula-hula nala mangalian jana horas hamu mangaton. Ima sidonon nami. Sebelum mami salam. Ta salam bema. Pesatkan bertikian mentahikan puhun. Puhun marga bancin. Sehat-sehat ko tinang malum mo Karina semuto similas tinang. Sehat-sehat ko bagi ma berbeda nami asa bahagia ke daw Karina bermaran dah kenai. Imorana nami kan punde jasate. Bedor. Keke ko nantonga. Ket buru nami. Sen kami roh punmu. Iya. Imo marka brutu. Paling mentahikan roh puhun. Puhun bancin. Say anggiat mo impurin Bain dua isi. Roh malum empung. mo akas mengentu Jalu si bampung. mengilas ibaga syukur tene. Kuberna kini Iya. engko jalukun kene Jalu rumah tangga. penelangkin belga. Jadi mo kene rumah tangga Penelangkin bahagia isin kenai mi purin kenari. Penelangkin kedek. Asa aga di sitirun mo kene ipurin kenari i tengah-tengah Penelangkin masyarakat kedek. song bagi tengah keluarga besar nebaho. Mikarina ket Upah menteda. Ibu sudah nami. Jalu upah menteda. Somo mentai kene ikan si malum Upah menteda. asa malum Karina semengentu. Jalo, keke Ibu sudah kotura. nami ikan puhunmu lihat satemo. Iya. Salam mo. Engko. Mendekin kene kesukutan parana ke berbero. Roro dengan sibil tak Mendekin- si dapat kenisen. Mendekin kene kesukutan berbero. Iya. Kesukutan mereka padang. Uwe pertonami.
Pemake mau lebih sekejap parnanggohan. Dan salah pilih mea manodo sirokat ni todiku hot mau di labuku hasia pasona ngokuro dan salah pilih bea manodoho sirokap ni todiku sonang doa di labungmu buan maaf mana tu dia peholau dua gabe saja ita manomu arina nekro rap sauduran tu dolok tu toruan masih cula kita hatiku murang mawa manubut rohami ajari maaf hom tai. Asa tahu dulu deh pacuan dulu dekke. Ulu dekke tuh pasopi. Iya. Opung sopi. Sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau mengharap panas hujan begini, makanan sehari-hari ku rela. Pagi pulang tahu, tanya
Berbahagia, ima keluarga besar Nahibaho, Dohot, Padang, terkhusus matu dongan nami, Pak Sahat Nahibaho, Dohot, itu nami, ison Rodo Hamisian, PT BPR MBP Walu Sidik Kalang. Na Dohot Dohami, Marlas Ngeroha, ala ibagasa sadaro membentuk rumah tangga hamu. Sayang giat ma rumah tangga na bentuk munon gabe rumah tangga na berbahagia. Jalaboy gabe stirion yakka dongan. Jadi songon kita Pak Sahat adong STM ta jala adong anggaran dasar ta. Jadi siap kita lautu hita deh tung sosadia penoni lasma rohamuna nama jalo. Imah atas yak kami sian pengurus STM ipasatami matu pimpinan cabang Sumbul. Jadi mau lihat ima song mana besok song nani dongan. Jadi sian hani sian kebetulan si saat kan karejo di cabang Sumbul. Jadi aku selaku pimpinan mengucapkan selamat berbahagia buat si saat. Jadi ngasahat kawan nasinit tani rohami. Jadi saya ada musai sifat orang lok mungkin tu itu namanya teh. Jadi mungkin ya sedikit banyaknya saya harus beritahukan molo karejo di perbankan kan ya mungkin orang berpikiran situ pengen kan gitu. Jadi ya itu juga harus bisa mengingatkan si saat ini kan bahwasanya uang yang dipegangnya itu bukan uangnya. Itu uang masyarakat. Biar dia jangan terlena di situ. Ya, itu baru saya juga mengingatkan buat itu kami, kadang kita kan bekerja ini ya memang kalau secara prosedurnya masuk jam 5, masuk jam 8 pulang jam 5. Tetapi kadang mungkin di akhir bulan pulang jam 1 pagi, kadang mungkin jam 12 malam. Gitu. Jadi itu harus maklum lah ya, enggak tiap harinya itu mungkin di akhir bulan kadang pulang jam 12, jam 1 pagi. Gitu. Tapi kami yakin atau kami sudah lebih tahu lah tentang kegiatan si saat ini ya. Jadi sekali lagi kami dari teman-teman Musahat dari cabang Sumbul mengucapkan ya selamat berbahagia. Begitu juga mungkin dari teman-teman yang lain ya. Dari Bu Direksi juga sama Bapak Direksi Ngeboto Hokar bahwasanya pimpinan kita bukan orang dairi tinggal di luar kota, tetapi mereka titip salam ya. Dan amplopnya Sahat. Dah, kos ruam Sahat amplopnya. Jadi itu aja mungkin kata singkat dari kami. Ya, selamat berbahagia ya. Kami bekamu majo obartusi. Do inanguda rodo hami donga sabungan muna pala ditikion ima nama kalason naong majalo pasu-pasu pardonga saripeon anak tadok parometa molo siap sian punguani hami martang yang nagumos do tu rumah tanggane baru terlumubi tu anak do paromen nami asang giat matujuluan nyareon sadaro hamuna paromen nakin
takas DWG hami sungun hatani padite namadok mulo petung holong roha namar no tuai unang sudi karejo ni karejo termasuk masuk manu citilam nak kinate gabis pare kelo do nama lo do inang buru padang nak kini si marwani tuan tarlumai tuan anak nami pangidua sian punguan raja nebau sido punadong dipegangan julupi tu dot di simartuganon kami mangido tuho amang selilingon dibutuh kami do lakam burju marna tua-tua alai unang aladung ro parumenon moru holongmu marna tua-tua damang dah ya bagi kasih jadi yang get matujulan narion songon hatani na tua-tua namadok obut do bulan di dadan bait samara pasu-pasu di tuan tuhamu na dua tujulan narion say Roma silas niroha abang doa kaku saminggu naik punguat tanama jadi molo songon sosial natawain di sima jalo hala akang tung otik manang gudang penuh akang las marwan akang dot abang mulai tema si monang tubuh suk kami jo pengantip baron bay majo mang nau partu si mulai tema mang madok si pungata sanggia matutu rumah tangga bahagia halako rumah tangga sia biari Tuhan saya Tuhan matutu na mga lihat dia laki rumah tangga na bahagia do rumah tangga na dinggan na lau si tirion ni julut tatu lebih julu muna so ni nang tulay na ipe ito na ipe son punguru kami jong ay mapunguan ni kisang guru bede na tapukka siya na nang lewat do tungpe songonor dupe posisinya di tikyon paton di pungata las marohamuna sehingga matutu hanot tujuannya bisa dan dirohata tabagi kompakat hita nang songoni dohot akka ketentuan na hataipe mengabe lengkap dison las marohamuna majalahoni sehingga matuhata na masuk-masuhoni gadal na lahu pakyamuna tukpe songoni hata natadok kami siap punguan gisang botu bere maliate mak baidongan banang majalangon nami bona suhu titikyon baga kau majo musik na patusi ya nami dok parumain take sersoti nomma tupa diaka donga sahuta hita maranggi akka salut nomar holong ni roha bagi dok kutu parumain jopuk ma paromai tuluhali aliatu si mahami akka simatua enggo jopuk ke matulu kali bodoh dua jari ale unang manggomak telu kali kiam. Iya, iko mak telu hali. Ibu to do marbasa to ba makatatay do hamin rahe. 1 2 kali. Iya, mangatu sido para metop ba? Mangatu sido. Unang mabiar to si matu mo na hamin. Oh no. Telu hali. 2 hali sekali lagi. Itu amplak panjang ibut tamu.
Terakhir, iya ben kayak mau paromen, beruni raja kau paromen dah kowe. Berpada makat ya. Tema di Tuhan, mau lihat tema di Batu Kota di Partikiano. Raja nami buru. Gabi. Isi saat kami nakin di pagi halaman muna raja nami buru nami tung jelas dorohan nami. Di paborhatang yang dohami siap kutak. Jalan pas dohami saat di pagi halaman muna. Janunga marsipan anak kita. Jadi di Partikiano saat mahita di para datang. Siapa itu? Songong pandok nina tetua ulito to arato parapat macam video ada to bagak musedo ada pak sialani isoro dohami ubah kami di isor raja nami buru imam boras pir songong pandok nina tetua asal firma berkibah luahi pacalok asal firma to timuna raja nami buru namar hawangi saat buruna saluna asal juma maka pangomongan betul ibu kami dong museum lagi tiar belagan bentar bahasa panah tiar maka nauli tiar maka persolian tiar maka pasu-pasu di Tuhan di pasar kami musedo di son ima guarna mulu bahasa pak domen mulu bahasa toba tiba-tiba mulu dia ada di komandum asa gokma pecamutan gokma akademian gokma akka pecamutan di jalohamu isi sahat burmuna di jolo ni amang buru nami marga nebaho betul di pasar tamu musedo son lomangon mulu bahasa panas setawin marga berutu pesket iya pesket labatannya si mulai sadarion asalam solhutma aka parmeliata lam solhutma ama aka holong siap kamu solhutma aka holong naroh siap kami salun naik kami musedo nyon tonggi lima pisang doh tobu mulu bapak sawah pana warhide saat buru nami di jolomuna asaroma kana tonggi betul ibu kami do tobu mulu bapak pana berlanjak asa membuat rezeki nangdengkan maburu nami di jolo marga nebaho dewa kami museum manuk tuk mulu bapak batak nama manuk sahat asa sahat maka nauli sahat maka dengkan sadanai marsogot martahua mamanuon asa hincat maburu nami mga lupa asa lau karejo hila nami ulang terganggu di barkarejon na masih basatan nami di hamu karajan mga buru nami alas maro hamuna gabi ima pisang na dyan Pak Barat alagang sultano namin na puru boras di pisang ibe memeto binadabot Nami raja pada margana raja nami tarul dihami bima di Partikianon di Soro dohami ami marga Padang narosya Pak Barat ima amanda boton apara sidoli nami sian parhudul nami di Partikianon nian mulu nakani ni adati wajolo sinukun doli na marga hape nakani di sisahat tami kita ada hape tong jadi asa singkap matawain nate jadi apara sidoli nunga tunggal gabe ujalo hami adat ni burutai dot tanggo natabo sialani di Tikion upasa tami ma adat ni berutai ya mulo hatani adat mulo di jolo muna tetap ma baru tui ali mulo di jolo nami baru padang doi jadi si dohonon nami di tiki songon parhutul tar sadarion mulo hami marulaon bahami mai jolo ima mata tahun si sadahita ali mulo hamu marulaon ipudi ni muna mahami sialani las marohamuna majalo ima taringot adat ni burutai asa tanggiak matu jolonon asalam solhot asalam dengan akka persaudarata ima sidohonon nami wasilanjut nawang buru kebiasaan ison las buku pasahat mah tidak pasahat jadi mulate mari Tuhan mulate mak mulak majaloho amang sidoli asa dokono matutu dinang sahat tamuna tupoguni alaman ni parkelengota ima marga nebaho gabe akang di bagasat Tikyon dinarohamu
ima pasahaton pinggan nahot. Songon ima dinaung di Jalohamuna sinamok ni buru ni rajai marga Padang di bek kamu do taruli muse hami marga barutu di bagasan tikyon. Gabi apa sih dulu? Jala hok doi di bagasan hatani adat. Ima tutu di nama jalo mahami titim marakup. Aku na di bagasan tikyon ima nang sahat pinggan nahot. Asa hok matutu panggabian hok parhorasan. Ima tuh. Tupakan yo putta nomor 2 de bata hanot tujulan nari hok madihita kapertuturan hok madihita nangak kasangap. Di bagase nunga di pasangat tamu ima sinamoti sinamok nagodangi pos marohata di bagasa tikyon asa mertangyang matutuhita tomata nomor 2 de bata asa anggiat hanot tujulan nari asa parsinamot nagodang parul bahul na labas nyon akka perkelengota di bagasa tikyon. Ima tuh. Di bagasa tikyon di pasangat tamu nado muse ima debatir. Tiar ma panggabiat tiar ma nang parhorasan. Ima tuh. Tupakon mata nomor 2 di bata. Ihut ni muse di pasangat tamu no ima tanggo. Ala ni idok konon nami mahatan ni nomor 2. Tanggo ma dihita akka perpadanan, tanggo ma dihita akka nang pangomuan. Ima tuh. Di bagasa tikyon asa jumpa mata ni hitu mata ni doton. Asa dabo akan idokon ni nomor 2. Amamay masuk di son asa dokon mahatana ima hatani titim marakupi tuburuta nang tubereta dapat to namang na. Berarti hata boras bir nong tajalo nga kasahan nakikan. Oke. Gabi jala horas. Jadi bagi kok mentai kene tambahi kami tu na iti. Mentai kene dengan sebelum nami merkitekan silih nami merkitekan bere nami margane baho. Uwe akang merkite ulan tasidaren. Mula lot ulan di tengah jauh ni margane baho. Tentuna mula kami izolo kene mo ipodi. Uwe. Mula kene ijolo kami mo ipodi. Bagi mo kakap mula pertuturun ta, iperkundul ta, isan kenai mipodin kenari. Imo si ngoulan adat singgo ijalo kene soh mentahi kami akka kakadolitene marga brutu. Imo sino konai mentahi kene dengan sebut nami marga Padang. Lihat sate mo. Lihat sate. Mentahi kono perjolo kudokon mentahi kono buru Padang. Perhatikan ngongok kujalokon kami imo mula bantai sidang dah ko beru tokor beru ina adat di beru tentuna alang ngongok kesoh ko mi bagas ni margane baho dapat surah-suramu beru mula itengah jauh nami tongo ko beru-beru tu tentuna mula pelot perselisihan tene engket bere namin tentuna perjolong okoroh mentahi kami mengadu-adukan karsi kelusoh ibaga syukurmu mentahi kami akka tongamu pangudamu isen karina marga brutu imo sudah kena mentahi kono bru sayangket mo isen nai mi podin kendari pasu-pasu Tuhan tamoko biak gabe cair tua isen kenai mi podin kendari suang bagi mentahi bere nami si Juma ngo dapat kono surah-suramu pa kami pepunmu lolukur nami tapi kurang situ, tapi atas kelolon nami. Anggiat mau mipuri kendaren, terdapat kono kade sini percinta baga syukurmu. Asa lo maka duan pengadodun di abangmu. Tentu na entang jawab men. Ala ingin pak perjolokin gua abangmu. Tapi ibu panatikina, ibu rezekimu. Angkiat mau misen kena ibu di keneren. Mula kami ngopuhunmu, sugari bareng benpe mbah abangmu. Mengalang beruya, mula kami pun siap mau kami. Jadi musir kulon nami. Iko bere. Berujuk ngomong orang tua, terlebih bersima tua. Artinya mulai zona ini margane baho, bagikin berjumu, tentu nak lebih mau izolo di marga Padang. Song bagi buru Padang, kena margan mo isapo ni marga baho, asai marga Padang. Mungkin sarupa ngui.
Jadi imo timbal balik na, asa biak gabe kene isen kenai biponi kenari, bicar matani bulan ke isen kenai biponi kenari. Imo sudah kenai mante kene dari nabi matuh. buana lihat mo.